Саха сире андойду эйгетигер. Екатерина Голикова авторской бириде. Үтүү күннен радион истечилер. Саха сире андойдейге тиер бери очарыттақ тахарытын истегет. Аныгы сибес өңөтүн туханан жеголорон андойда рас мунуктар олорор бир дойдулактар бытын кытта кепсети битин салгыбыт. Бүгүн бии онлайн студиябыда сүрдәк интерихини ылжыттахбыт. Ол курдук Хельсинки университетин компьютерный наукаларга факультетин аспирана Сардана Иванова бихеха ылжыттыр. Сардана үтүү күнүнен кепсетибиз сагаланыытыгар саха кейтин серинен радион истечилерге бэйэн тускунан, жонун серген тухунан билихиннерегер көрдөһөбүн. Үтүү күнүнен мен атым Иванова Сардана. Мен Жокускай коракка төрөбүтүм. Иям Иванова Зинаида Степановна, ХИФУ доцена, органическая химия студионнарга öğreter. Агам Иванов Николай Сафронович, пенсионер, Уркута урбанит. Мен Саха национальный гимназиятын 2006 сыллаха бүтөр битим. Ол кенеттен ХИФУга жапон тылын öğreten, жапон тылын учталын идетин ол битим. Антон салгы ХИФУга информатиканы öğreten, информационный технология, бастан бакалавра, онтон 2 сылынан магистра болбутум. Сардана тоғыч olan Хельсинкиге үйрәккан салгырга бахарым мыккыны. Мен иккердик үйрәгән тыл онна информатика кердинен боларын ехин обработка естественных языков тен областка интерьерге үтем. Информационный технология магистратура тигәр өйрәнәселҗән 2016 сылга Хельсинки университетигәр бир семестр север-северу программаны өйрәнмитем. Онна сылҗан руководитель бен Роман Янгарбер көрсен салгы аспирантурага туттарсар санага келбитим. Руководителем кыра ресурстах тыллары өйрәтине юр Revita проекты салаяр. Ол кемге Revita платформа финнугыр кыра ресурстах тылларына юр проект эте. Мин сахалы билер бинистен руководителем Revita платформа тигәр сахатылын киләре санага келбите. Сардана бу этен харбытын курдук Хельсинки университетигер сахатылын аныгы технологиялары туханан үйрәти нематын оңорор научный бөлөккө үлеги сылжыргын сүрдәгән согыс тибитим. Жебу эти этер Revita платформаң кайда үлелерин туханан сихили кепси түһергер көрдөһөбүн. Хельсинки университетин естественный тыл обработкатын группатыгар Revita ден тылы өйрәтер онлайн платформаны оңорорго мен 2 сыл кыттыны ылбытым. Revita платформага тылы өйрәтен багалак чон интернеттен әбетер кинегеттен ага тылы өйрәтен багарар тексттерин платформага киллерин жүрөктөнөктөрүн сөп. Билигин Revita платформага онтан такса тылы өйрәтен хасып. Ол иккердигер сахатыла бар. Revita платформага жон сөбүлүр тексттерин киллерин аган жүрөктөнөр кыктактыр. Платформа автоматически текстен хаста раз арчилери белемнир. Сорак тыллары платформа тылылагар кубулутар, ану жүрөктөнөр кихи текстка курдукта бгаста халып катуроран беряхтах. Сорак тыллары хаста вариантын сөптөгөт таллары арчилерге кубулутар. Эби арчили береметигер үйренәчилер суалтатын билбет тылларын текстка баттатактарына платформа сахатылару переводчик көмөтүнөн нучча эбетер английский тылдыгар переводтан берер. Жебу неманнан сахатылын отой билбет кихи тылы үйрәтен сөптуоден ыйтыхпын багарабын. Платформаны туттарга үйренәчилер сахатылын сатаан агар онны текстка бар грамматической конструкциялары өйдүр болуктактыр. Ол ихин сахатылын сатар начальный уровенин сага билер жон Revita платформаны туттан туханыктарын сөп. Жебилейин кистер болбатах, оғылар бұ красастырыттан рас гаджеттарға нахау баннылар. Ол түмігер оннауға тысыригер оскола дағаны уғуян да састақ, төрөбіт тылларынан сатан саңарбат, нучалыра тыынаты бұрасылдер оғылар әлбәтілер дейққа хөп. Жебу қағаны бағарырға бұл Revita платформа оғы уғуянларығар осколарға тұттылыннағана қананымит тухалақ болуын сөпту. Оғы төрөбіт тылын өретере тылтарғаныдығар улахан солталақ. Әдер көлуәні тылы өрепеп боллағына тыл сүтер күтталлақ ден болар. Программаны туттарға оға сатан ағар болуқтақ. Ол ехим бағар уғыян подготовительный группатына олары, әбетер осколы олары туханықтарын сөп тейсанығын. Мен санатақпына біленге анығы технологиялар тылға алус надалақтыр. Урку кәмге сурук айылдытын кітті тәңнеметі. Суруга суақ тыл омнуллан бүппіті. Анығы кәмге цифровой технологията, словаря, переводчига суақтыл, кәме омнулар куталлақ тейсанығын. Сардана жабу платформаны сахатылын өретен бағалақтар төхі туғанан әрелері, оны некетін бұқайысқаға өсі туғы болан ақыт. Билигин программаны сахатылын өретерге тутталиктер. Хастада осколалары кытты качата сатабып кынан баран
өссөдө табыллалик. Бир эмес коланы кытты чуйдык кепсентен, бирге көмөлөн, платформаны эби сайыннаран баран, ол сколага платформаны тутундактарына туйгун болу эте. Жонтон бу бири кенниттен маннык платформа барын элбак киһи биле, оны сеңери ден эрене саныбын. Сарданы жибилеген Россия, оны Финляндия үрдүгөраган системаларын теңнен көрөр гахтаа кый болланды. Финляндия үрдүгөрагар эдер жону керексетер тоогураталар баллары. Финляндия университеттарыгар студионнар бәйләригер университет көмөтүн күттө учебный программаларын толкуйдуулар. Оны олус сөбүлүү санаабытым мен. Холобура информатиканы өйрөтөр студионнар тыл өйрәгән предметтарын төһө багара өйрәтәхтерин сөп. Очоғына 2 үрдүк өйрәгәдә керетесе табакка мен билеген жарыктанар обласпар үләлехтерин сөп. Же Финляндия студенттара, аспиранттара иллен кемдерен кайдага тараллары бити. Хельсинки университетигер элбах студент түмсүтө бар. Жа ол түмсүлөр курук ол бу мероприятиялары тереллер. Мен ол мероприятияларга кыттан доуячыбын. Финляндия сүрдә кере йылгалах, ураты культуралах, оны таһынан наһа чиһене жоннордох дойду быгытнан биллер. Сырданы бу дойдулогон жонун сергетин төһөсү билетин. Мен Финляндияны алыс сөбилетим. Финнар өйдөрө санаалары саха жанугар марынныр дисаныбын. Нахал бак саңата айданы соқтар. Ол ихин кайда хара алыс жевер сылжар курдук сананабын. Же саха жонно атын дойдуга тиддахпытне бэбит төрү тахылыкпытын сүрдәгән соқтури деләхпит. Жонто Финляндия кухнятын туһунан туга теңете. Сүрүн ахлыктары туга битикиндерге. Финнар кухнялары мен биленгәңе дылы өйдүликпин. Курдахпына европейский кухня курдук. Ордук себилүрәһим съемга мине. Сахалы саба минин курдук үттән бухараллар. Сардана кепсетибит түмүгер бир дойдулактаргар тугу багареңетей. Бастатан туран кытанах доробияны багарымете. Уанна барта этеңге болбун. Сардана бүгүн бии көрдөһү бүтен ылынан кепсетибитер кыттыбыккар, уанна сахабыттыла, үелерге умнулубакка чечери сайдарын туһугар, ырах Финляндия сириге сыраган биерен үлери сылжаргар мактанабыт, уанна яха чеген доробияны үлагар өссөр үрдүк ситихилери багарабыт. Радионун истечилерге санатабын, бүгүн биги онлайн студия битигер Финляндияттан бир дойдулахпыт Хельсинки университетин аспирана Сардана Иванова ылжыттады. Бирини белемнәтлер Екатерина Голикова, Онна Галина Жендринская. Көрсөк кадери. Итиллибит иесири илге тыыннаах буолар. Төрүттэммет түөлбе сири төлкө куттаах буолар. Каяда сир уһугар аргыстастын айы тыына, каяда дойду буоругар арчылаатын алгыс тыла. Çocuğumura geri diger, geri eten çar koyar. Üst hattinin konu tugar, görege incirilir. Bu beride en tegeri, uğrattı üttür gösteri. Üyelerge üne duren üst saha tülbede. Jogustayım, rintap Allah koratım. Ütek duymadan koçodum gergeler. Ulurarız, ölene emekken. Kedin yenige, gülürüm önüne. Ey ginen, ken tutabit, hannadas
цветет. Выросший как подснежник